گرستان باجاروک رادبول لروشهلات آلمانیا. دیاترین گور لوی داره و گل سر هشک نابن یه کارل و کلارا مایه. کارل مای بری 110 سالان دلوی دسکنید و جاونوی بوجارا دوی و داویه دارید بن. جادهیم به کارل مای هاتین بناف کرن پرن لی اوه یا هری دیاره جه کار و جیانا روزانه یا کارل مای بویه ویلا شته هند. Karl-May-Dingen an den Werken, Forschungen an den ethnografischen Objekten. نهمو لی پرانی آلاو و پیتوین کارل مای ین کسایتی هشتا لجه وان ین جارانن. ویلایا دمک نویسکار بگشتنامه خواه ین بروش حالاتا ناوراست و با کور امریکا هاتیه ناس کرن بویا موزخانه کارل مای. Sie waren glücklich, solange dem Fanatismus und der Raubsucht der Kurden. روبین لایپولت درگه پرتوکخانه کارل مای و یک جافگانی نوین سرکه ین الهام نویسینه بود درز بوی بوما ودکه. Karl May hat auch noch selber unterschrieben, Forschungen über die Kurden. یک جدرین کارل مای کرد بناس کرین اف پرتوکه ناوی لیکولینن درباره کرد و کلدانین ایرانه. لسال 1857 چاپ و بلاو بویه. لسر پرتوک خیز و نیشانن به دست کارل مای هشتا دیارن و هیلک سور لجرگوتنا ازدیان آنیه. Durchs wilde Kurdistan. دو کردستان کیویرا رومانکا گشنامه‌ای و بر همه هر ناسکری یک کارل مایه که درباره کردانه لسال 1881 د چارچوبه چیروکن به هوا گریدای دست به نویسیناوه هاتیه کرن. د دماویه پیشیده کوی دست پیکر بو باندورا کامزن یا حکایت نایاب یان داپیرا یان جی چیوانو کان لسر هبو یا نویسکارین دن یان سرکیشیان لی او چند زیدتر لپای پرسان دچون و هاجی وی زیدتر ادعا دکر کو خلق و چنده او دبیجید جباورن. دوی پرتوکخانه ویدا چند جورین لکسیکوناوی هبون وک بروک، لکسیکونا مایا یا بیرو باوریان کووارا ادبیاتا دروی ولید د دماوی بخود جی او کووار یا کون بو جبو سالن 1830 و 1840 لیوی بزیدی او خوندن و لیکولین لسروان کرن. د کووارا ادبیاتا دروی ولاد دا راپورین دربار ولاتین جدایین دنیای هبون و بحثا جیانا مروفان دکر و کلتوراوان بچه آوائه کی بو. روشهلات و با کور امریکا دو دورین دوری آلمانیا د چارچوبه دو کساتیان دا یا روشهلاتی کارابن نمسی و یا با کور امریکا وینیتوی جرمسور لی بیکو او بخوا گشتا کردستان و امریکا بکد اف گشتنامه تا اندازه سرهجاندن بهورگلی و سرکفتیانه نویساینه لسال 1899 بوجارا یکی چانس بو کارل مای دروز دبید گشتا روشهلات بکد لیا کردستان وی نکر. برومانین خوین گشت کرنه وی کاری بو وی ویلای بدست و بینا و کاری بو پرتوکخانه که وها باش هبا و داوی کاری بو سفر و گشته بکا و جیهان ببینا. تجی مالا کارل مای برهم و آماجه جروش حالات هنه دیاره او شیدای جوان نویسینا تیپن آرامی عربی بویا و دهتا گوتن آدولف هتلر نازی یک جخواندوان نوین بردوان بویا و بر همین وی بشانازی و پیشان داینه. هیتلر بخوا گلک بکیف خوشی بر همین کارل مای دخوندن. هنکی دهاتا گوتن کو نویسکاری وی یه دلخواز بو. لی انوه یکی نزانیم. لی براستی وی کارل مای خوندیا. وی دمی راپورا کامازن لبارگه سرکه هیتلر لعوب سالزبرگ هبو و لسر آگردان که هیتلر حمو زنجیره بر همین کس ین کارل مای هبون. جیروک و حکایت و سفرنامه و وگران کارل مای تاوی اندازه دلخوش بوینه لجم آلمانی آخیوان یا جخواندوان آلمانی که جتواهی بر همینوی نزدیکی 200 میلیون چاپ یانجی دانه و لبن بر همینوی هاتین فروتن او یک پرفروشترین نویسکارن آلمانی زمان بویه
و جبو نزیکی 40 زمانان برهمینوی هاتینه ورگیران. مینا اوان هر دو برهمان کو جبو زمان کردی جه هاتینه ورگیران. یک جوان جبو کرمانجیا جوری یانجی کرمانجیه و یادنجی جبو کردیا جری یانجی کرمانجیا جری و جبو سورانیه. نزار صابری برهم دوجویل ده کردستان جبو سورانیه ورگیرایه. و حاجی جعفری جی هم جبو کرمانجیه دوجویل ده کردستان یانجی ده کردستانا کیوی را ورگیرایه. هم جی او چیروک یانجی او برهمندن ینکو بحثا کردستان دکن جسدم شواس دم و جهن جدا ین چاپ و بلاف کرنه بدرستی ناهت ازانین کارلمای چند برهم هنه هجمارا پشتراسکری حتا نها 110 برهمن ده چارچوبین پرتوکان دانه. نزدیکی 4000 کیلومتران دور جهه دایگبون و جیانا کارلمای. حاجی جعفر بره لآلمانیا بو نها لدهوکی دجید. هیچ نویسکاره که کرد میناوی لیکولین و خواندن لسر برهمین کارلمای نکریه. دوجویل ده کردستان حاجی جعفری لجرناو دربازبونک ده کردستان کیوی را ورگیره. لی او دزانید دگلک برهمین دنجی دا بحثا کردان ولات وان هاتیه کرن. چیروکا دوجویل کردستان و دربازبون کردستان را نویسی و جا هنده جهدی تره دا مثلا بیابان را نیوی سر کردایا نیوی جی سر مثلا عربایا کتاب کادی دا ناوی کردستان سنینه صحرای را تو نزانی اتیا تو نه بخوین وی کتابه تو نزانی بحثی کردات و مثلا کتابا یا آوا سحری دا سه چهار جرا بحثی کردای کری یعنی چند از زیبار یا جنکه که نتیجه خیالی چیت کرده یعنی دل هنده ماده یوی تاریخی و جغرافی دقیقه بس خیالی جی چیت کرد چند از زیبار یا جنکه که بینید بیتن میوانا یا وی ماله ناوی جنکه شفیقه ده بو بجید اصل فلانو بیوان دیگه المانیا یعنی وقتی که دا یا بوی شهر نابینای که دا و شفیق باب دا پیدا بابه یه اخسیر کردی بخاطر به منطقه و مایر ویدر که شخص ها چیت کرد. اول آلمانیا و زیادتری 500 کیلومتران دور جموزخانه و جهش دایگبونا کارلمای نزار صابر دبینه. ویجی برهمه هر ناسکریه درباره کردستان کارلمای نویسای ورگرایه و ناوی ویکریه گشته که سر رویانه به کردستان ده. ئێمەی کورد لە ئەڵمانیا بمانەوە نەمانەوێ هەتا ئێستاشی لەگەڵا بێت تا ئەندازەیەک هەر کە ناوی ئێمە ئابرێ لەم وڵاتەیە پەیوەندی ئێمە بە هۆشی ئەڵمانیەوە بەجۆ لە جۆرەکان بە کەناڵی کالمایە ئاڕوە لەبەرەوەی کە ئەو پیاوە ناوی کوردستانی خستووەتە سەردەمی مناڵی ئەڵمان لە ڕۆژگارێکی زۆر کۆنا و چۆن هێری پۆتەر ئەخوێنرایەوەم چەند ساڵە بە خەستی وەکرا بە فلیم کالمای نووسینەکانی ڕۆمانەکانی هێری پۆتەری زمانی خۆی بوون لە سەردانی سەرکردەی کوردەبادینەکان گەڕاینەوە کاتێک گەشتی نەدوا بەرزایی و ئیدی دۆڵی شەیتان پەرستەکانمان جوان لێ دەرکەوت تەماشامان کرد نزیک ماڵی عەلیبەک یەک کەڵەکی زۆر زل کۆتەرەدار هەڵچەندرا بوو و چەند ئێزیدیەکیش هەر خەریک بوون پەیتا پەیتا داری دیکەیان لێدەنا قەڵادارەکە تا داهات گەورەتر دەبوو پیرکامەکیش لەلایە وەستا بوو ناوبەناو پارچەقیر و زفتی تێفڕێدەدا ئەوە بۆ ئاگری قوربانیە عەلیبەک گوتی بە تەماشی قوربانی بکە پرسییم نازانم حیوان دەکاتە ئاگرەکەوە یان چی؟ رومانا د کردستان کیویرا لسالا 1965 لألمانیا بویه فیلم. کاراکتری بناو خلف ازدیان به شیطان پرز بناو دکد. لگوری ورگیرین کرد کارلمای جه ازدیان حز دکر و پر بباشی بحثی وان کریه. ئەوەی تەنیا لە کۆنتێکستی کۆمەڵایەتیە بەکارهێناوە کە خەڵک وایان پێڵێ ژووتێتیەوە بەڵام خۆی کە ئاچێتە سەر
ێزیدیەکان هەموو دۆچڤیل لە کوردستان ڕاست دەوێت ئەگەر من یەزیدی بم یەکەم کتێبە واخەمە کتێبخانەکەم وەڵام ئەمە ڕیکلامە بۆ ئێمە دوێ مرۆڤ ئیرۆ بەرهەمن کارل مای وەک ژێدەرێ ئەدەبیاتە ئەڵمانی یا سەد ساڵە نۆزدەیە ببینە و مرۆڤ هەردەم ڕەخنەیانە ڕەفتارێ دگەل ژێدەران بکە. ئەرێ ئەس ئیرۆ ناخوازم کارل مای وەک شەیتان ببینم ژبەر وەک وەگۆتی ئێزدی کردنە شەیتان پەرست. ئەوی ئەف چەندە دهنک پرتوکان دەخوەندیە و بێگومان ئەف چەندجی ji bo wî balkêş hatiye lê bi rastî wî êzîdî naskirine. Êzîdî şeytanperest nayeke wasif kiriye. Ew ekterekê diye. Ekterekê diye çîrokê da karabinnemsiye û xelafê gel. Xelafê hemî çîrokê tûî da. Xelafetê gel ya Erebê Megrebe. Wextê hatîş Ewropa wexta Megreb li wêrê gel xwîna wî ca bînîtê yewî diye yê şerazaya zîreke aqilî wî jê birîte yê Kurd e fikahiye komîdiye ew bêştê wextê dêrine navê zidiya da xelaf bêştê em di çawa çîne navê zidiya da seyda ev şeytanperestin şeytanistan e hema çê mirovê bi Silman bînî dê kujin min ê gulê bî ew bêştê ne berexwe de. Yani Karl May çîrokê da wekî ew kara binnemsiye xwe navê xwe çîrokê da namîzet Karl Maya navê kara binnemsiye bes her Karl Maya şexsiyawiye şexsiya bêşte xelafî bêşte ne ew ne şeytanperestin ew şeytanperestîne xwedê nyasin bes xeltî ev noqta reîsiye xeltî ev ya bidû venay xeltî ev bidû venay manavê ew başê tê geştî ku ev ne şeytanperestin beynema xeltî bidû venay. Ew çenda Karlmayê kirî hezkiriyên berhemê wî bi zana û xudanê xeyala bêda wî binav dikin û dijberên wî jî çêrokên wî bi direwên ciwan bilêv dikin. Di wasifkirina welatê Kurdaniyê bindez da Karl May serkeftî bûye. بلیمەتی ئەوەی ئەو کردوێتی کابرایەک لێرە وە لە ژیانی ئەڵمانیە بەجێ نێشتووە لە زیندانە کتێبخانەی زیندانی لەبەردەستا بووە هاتووە کتێبی خوێنێتەوە لەسەر وڵاتانەی کە بە خەیاڵ خۆی سەفەری بۆ کردوون و ئەوەنە ورد بەو تەفاسیلە وردانەوە باری جوگرافی سیاسی تۆپۆگرافی کۆمەڵایەتی مێژووی زمان هەمووی کۆ کردوێتەوە بە ئەندازەیە کە لێرە وتێتی من بەڕاستی چوومەتە وڵاتانە و سەفەرنامەی ڕاستیم هێناوەتەوە لەگەڵ خۆمە شارەزاکانیش باوەڕیان پێ کردووە. سەرکەفتی بوو بۆچی سەرکەفتی بوو چکو تشتێ یە دەقیقی نویسی یە تاریخی نویسی یە جغرافی ینی بەحسی زێمازن کرد بەحسی گوملیتەتن بەحسی هەکوت بەحسی گوملیتەتن بزا بدە جێوی بتە دەستنیشان کردن دەبێت گوملی ئەم چوونەتە گوملیمە بەلەمەک چێ کرد ئەم لێ سیار بوون ئەم بەلەمە دیشتەکیرێ زانی دیشتەکیرێ دیشتە سەر خازری یعنی زانیت گومل ناشتە سەر چڕی بارێ دیترێ چە سەر خازری روێ دەتێژی دەبینە ئەم سەر خازری دەکیوە چەند زانیت خازر ناشتە سەر چڕی بارە چتە سەر زێمازن دەبێت زێمازن وێری چە سەر دیجلە یعنی شێ دقیق نویسیت یان وەقتی چتە جەلا قمریە نابێتە بەری بدەیتە ئامێدیا گەشتمە جەلا قمریە نه گەشتە ئامێدیە و چە ناوبەروارێ پشت مەتینی و شنیکار هەتا دێتە جەلا قمری یعنی تەسەلسل چیتە. Nizar Sabir berawerdeke ciwan di navbera berhemên hinekê rexneyî li ser Kurdan û Almanan hatîne nivîsandin û afirandin dike. چاومان لەسەر ئەدەبێ بێ ئەزمموی خەڵکی تیاابێت و بینینی ئەوانی تری تیاابێ بۆ ئێمە لە چاوی ئەوانی ترەوە خۆمان ببینین چین و حساس نەبین بەوەی کە یەکێک خراپ لەسەرمان نووسێت ئەوەی کە لە ڕەخنا ئەترسێت قەت ناتوانێت ڕەخنە تێپەڕێنێ. ئەم ئەڵمانیایە دوو جەنگی جیهانیان بەرپا کردووە و خۆیان بەم ڕۆژگاران چون بۆ سینەمایانە فلیم لە ئەمریکاوە دەرەکرێت دش بەوان یەن لە هەموو کە زیاتر تەماشایەکەن پێشی دڵگران نابن
لەبەرەوەی توانایەوەیان هەیە لەسەر و سیگناڵە خراپانە ئیش بکەن کە خەڵک هینیان نەکات بەوە پێیان دەدا ئەوان تێپەڕێنن. ji bo Almanan çîroknivîs û vebêjiya hikayetan ya Karl xewn û xeyalên nivîskarekî ye lê ji bo Kurdistanê wî rêgirî kiriye destewajeya Kurdistan ji rûjeva Almanya û Almanî axêvan bar biket. Ez bêm Karl sefîrekê Kurd bûye û li Ewropa Kurdê daniye niyasîn û berî wî kesê Kurd neniyasîne. Ez niyasîbim tiblê desta nûkê niyasiye sefîraya niyasî, konsolaya niyasî, başiraya niyasî. Bes wekî millet milyona kitêba ya derbasî Kurdistanê re milyona hatîne çapkirin û êt belava bû. Mena milyona mirovet xandî, milyona Kurd êt hatîne niyasî. Ev hemû bi tenê xewn û xeyalên nivîskarekî hejarê Almanin yê bi hesret ji bo hevaltî û pejirandinê ne. لە سای کالمایەوەیە وشەی کوردستان لە ئەڵمانیا زیندوو ماوەتەوە خەڵک زانیوێتی پیان غەریب نەبووە. Li gundê Hohenstein Ernsthal mala Karl lê hatiye dunyayê heye. Ew jî bûye mûzexane û xelk serdana wê dike. Karl hin şareza û zana bûye. Dost û dijberên wî li ser hêza xeyala wî ya bêdawî li hev dikin. Hebû nebû. Di destpêka sed salan 19 da xelkê levî gundê biçûkê Rûjhelatê Almanya ser sinûrê welatê çîk dijiyan, nebûna xwarinê û vexwarinê metirsî li ser her kesekî durist kirbû. Malbata di evê malê da bûyne. Li 25 meha 1842 zarokek ji wan ra durist dibîtin kureh. Ji bo wan xweştiviyê malbatê ye nav lêdinin Karl Friedrich May. Li sîhê adara 1912 di temenê 7 saliyê da piştî berhemên gelek mezin, berfire, dirêj û naskirî wî afirandîn xatira xwe ji dinyayê dixwazîtin. Zinaşîn û rûda û cihê ji dayîkbûna Karl Rûjhelatê Almanya.